Ruma adi me report neruwa iruga ebefuna lifawa evvis maalumate ega me nufarwane kamasha ehuriya maalumate ebefuna himanuwane kama namas mi report rais jumhuriya sha majlis ka rais sha adi uttam fandiyara ebefuna arwa iruga e report uga Gaumi salamata gulun huri kantatta ebefun e report ga himanu wanaka ebefun adi ebefun ga recommendation ta mi report ga himanu wanaka ebefun vidal adi mi befun mi masekke kuriye gendimu ga furtama masekke kuriye gendanu ga revumu ga sifanna fuduhunge hidmatum beruga mingut tibbe kama behe kama gule farato ga befuna baddal korabba ebefun mashwara koremma fahu e masekke kuriye gendanu gotke procedure ekudadallah mevani algon menna faha kuremunu gotuga mi committee ge masekke gendani wara professional ko wara rangala algon men ekanta wara rangala gabul korwe den mi befrunge masekka gendi moga rayitu majihuka himene huriha party ge member committee ge himene wara annawa e huriha members wara ikhlas irkama pe masekke kuriye mi masekka tuga bayarwege uluwa kama algon menna committee ke mukarrir gufarato saf adden kuriye oikantata ki ayataddu algon menna mihar mewani MND fa baddakum fursat bifa adi hamaya ke edu ihraje human rights commissioner baddakum fursat algon menna litfa mewani ad e de mostasa baddakum fa algon menna efarata kun libe maalumat algon tebe fonna hissa kuram gendana ade me uta algon danwalon e wahke ki de izzetteri committee ge izzetteri he member akku admi committee he member akku ecche ed kollum ben vejjiya ebe fun na fursato ebawe en nona algon me ut me misa malgon wahaka nimala ade ebes beflok ituru kollava kamen ekkama wanya committee ge faratum me hay committee ge faratum alde fursat arwan ebe flaka nekkama wanya alun fursat hulwadana demme committee ge mugarir e vidalo devi wahak furtaka gule gotunna adi me hay committee ge masakata gule gotun memberum fahak kuravam ben fulwa nuktan otiya ekame fahak ko devuma e fursat alun hulwadana alun komme we flakas war maafa ko dannawan jeheni alun den irwen andani hama 3 minute terega kankam fahak ko devum e alun war bode ede kame alun me hafta ko far badalum gendatias ekiga egota alun mi ekan kuriyek mi gendani ade mi wagut fursata edi wada eboy alun mihar mi fursata arwani midu dairag majlis rait majlis member Rosen Adam shukriya cha mi alun men mi ahari duha behe wahakavis mi fursatu goto dakkan jeni enoni adi waki fursate ekama holuwala banto enoni mi gadi galun menna hamekene committee mawlumat saf kurunto Rose alun mena video no fene alun mi internet kuduko masala uleti adu sakarawa demmeragalu inget Rose alun hitangara mini alun demme mi erwi mawlumat alun men ahari duha gulegotun rawa furi program tahuge den ei hama mi secretary to erwi mawlumatuge gotuga ai discussion nan alun daka nun hagigatuga mi baddalumuga mi gendani kiye ehnem skame faha koram ben fuliya hama ekame faha koddemu ei mi fursatuge terega kuriye gendamun emrangal em Rose e fursatebe ehnem miga alun men mi kurakame ki wakiwakin alun menna mi kankamuga masake koddevam benu fulwa gawi majlis memberu alun menna ekiga mikan kurumuga alun menna faha koddevima ebe fulna ekiga alun men kankan insam kurumuga alun mekan kuriya gendana ehnem hama fursat ebe wagutu salun darwana kankan faha koddevam bes hari duha gole gotumes adroze shukriya cheya mi rais nashid ke mi
kantatako mi dirasa kurabama mi gendawa committee ga mi alun kollambenuma suwalaki ebeflon nam mihatana wahaka dekkun farataka balairuga mi tahugi gurangala da kama ebeflon na fahaga kureveto e raitunge warbodu kambodu men eboy mi tahugi gu ekashigen wa gotan muda kamuge ehme ma committee ya mihatana fahaga kurevonu kantataka balairuga ekashigen wa gota deto ನುದೇತು ಅಳುಂಡಿ ಹಿವನಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರು ವರಂ ಎಂಗೆಂ ಬೇಣು ವಾಣಿ එහෙම එස්සු ආලේ දැන් අල්ගොන් මෙන්න ඊයේ ෆෙනොන් වීඩියෝ තක එච්චස බලාර අලුන් සම වරන් උෆාවි රයිස්නශිද් වර මේ හයි ස්පිරිට්ස් ක හුට්ට ෆෙනුනි ඉන්ටර්වියු තක එච්ච දෙවීරු එහෙම මලුන් මෙන්න වරන් උම්මි දෙබ වරන් අවහලුන් මෙන්න ගුලි වැඩෑන් අලුබෙන්ගේ මස්සෙකතුක බෑරිය වැඩෑන් නවානි කම දැන් අහරී තුවහ ගුලේ ගොතුන් දැන් ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಗ್ಯಾಗಂಡ್ ಕ ನಿಮ್ಮವಾಫ ದೆನ್ ಗೌಮಿ ಮಸ್ದಿ ಹಾತಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರೆವಿ ಹೆಂವಿ ಮದೆನ್ ಅಳೊಂಡ ಇತುರಕಂ ಏಕ ದೆನ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಎಚೆನೆನ್ ಏಕಮಕ ಅಳೊಂಡ ಗಬೂ ಕುರೆವೆನಿ ಅಸ್ ಕೊಮೆಸ್ ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೆ ಗೆಂಗೊಸ್ತುಂ ರಂಗಳು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮೀ ಗೌಮಿ ಮಸ್ದಿ ಹಾಕಿ ಗ ನುರಸ್ಮಿ ತುಗ ನಮವೆಸ್ ಅನೆ ಗೌಮಿ ಮಜ್ಲಿ ಹುಂ ಮಿ ಕಂಕಮುಗ ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆವೆಸ್ ಬಲಾಲ್ದು ರಂಗಳು ಅದಿ ಹಮ ඉතුරු රංගලු හියාල්තකේ වෙස් හුරේ දානක මාළුන්ඩ ගබූ කුරෙවෙනි එහෙම වීම මී නුරස්මි ඩිස්කෂන් එ නමයිස් ගෞමි මජ්දිහ එකීගේ සහරි දුව හුක කන්තතක ගුලේ ගොතු ಬಾವಾದಿನು ರಂಗಳುಕ ಮಾಳುಂಡ ಫೆನ್ನನಿ ಅದಿ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ರೂಹುಗೆ ವೆಸ್ ಅದಿ ಜುವಾನುಂಗೆ ಹಿಬ್ಬರುಗೆ ವೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ತಕೆ ದಿಯುನ್ ರಂಗಳುಕಮ ಫೆನ್ನಾತಿ ಎವಾಹಕ ಫಾಹಕೊಲ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಚೆ ಅದೆ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೋಜೆ ಅಳುನ್ ಹಮ ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ಮಿ ಅಳುನ್ ಮಿಹಿರಿ ಗೌಮಿ ಮಾಫ್ ಕರವ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ahari duwahu kuramiyoti detin kame den ege fahun mi julai mahuge sauviha hameya ekiyeki harakatta almen hingan mashwara ko fami huri den alon visna mi hunnane harakatta ge tafsil adi ekulabaluma ekiga hama gawmi majliya eki hissa kuram gendana den adi tibe flunga mashwara sodamus gendana ekankan kurumuga den miharus khiyal fule debban otiya gawmi mi ahari duwaha gule gotun ei kommen adi e duwahu nune salmen visna mi tibi ei gaganaka emmas duwahan almenge harakatake kuriya genda kal gotaka ema ege teriyan hama kame itura lavam benu fliya e mashwara devun hama alme waraboda marhaba kiyana edena ehema egota irad kuralme kuriya gendana den alun emme fahun nimmalumuge kurin adi committee fursat arwana bebe flo e faha kuraba kankama gule gotun etche vidalwan adi bebe flo faha kure ful kankan itura tafsil kodeba alun eden fursate ediwadana be flo almen zoom mi government just badalun gendati zoom ge e apple hillawalawan enna feature ngeta zoom ge inna feature an hillan ehema e feature beenun kurawwagen apple hillawalawa fursate ediwadanwa miyogot fursate edivada hebe tibbe de beflok biledu darage raitu majlis member ahmad halim ಶುಕ್ರಿಯಾ chairperson ಅವನು ಪುರುಸತೆ ಮೇ ಹೋದಾದಿ ಏಕಮಕಿ ಕಮಿಟಿ ವಿದಾಳ ವೆಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ವೈರಿಗೆ ತಂದ ವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋ ವರ ರಗಳತ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಏವಿಸ್ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮೆ ಕಮ ಎ ಎಕ್ವಿಟಿಗೆ ಅವನ್ಮೆನ್ ನಪ್ಯಾ ಎಮ್ಮೆ ಗೋಡ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮೆ ತಿ ಇಸ್ಕಮೆ ತೇಂಜಿ ಎಕ್ಕಮಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅವನ್ ದಗೆ ನೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುಕಮಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅವನ್ ದಗೆನಿ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಅವಹಾರ ಕೊಲ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಹಮದಾ ದಿನ್ ಫರಾತ್ತಕ ಅದಿ ಫರಾತ್ತ එකක් හිබ්බරුදී එක රාවා හින්දි ಫರಾತ್ತ හොද මෑගන කොතේ තහුගේ අවුන මෙහාර මවදුමාත් මේ දෙපුණි MNDF බද්දුකම් ෆුර්සත් තිබුන්කම අದಿ HRCM බද්දුකම් ෆුර්සත් තිබුන්කම නමස් පොදිස්සා බද්දුකම් ෆුර්සත් තිබිජ්ජතෝ එම්ස් වරක හගීගතුග මි තහුගීගු මෙහාර හිඟමුන්දා වරේ එම්ස් මින්වරක එම්ස් වරක මවදුමාත් කොමිටිය යහතන හොදි බෙබෙක්තෝ දිබෙ බෙබෙක්තෝ දෙ මි තහුගීගු දනි ಅವನ್ ಹಿಂಗಮ ಜೆ ವರಕತ್ತೋ ನೋಣಿಯಾಮು ಎ ಕಮಿಟಿಯನ್ ಎ ಎಫ್ಎಸ್ ಮೌದುಮಾತೆ ಯಾತನ ದಿಮುತೋದೆ ಮಿರೆಗೆ ಎ ವಾಹಕಾಗೆ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಕರೆ ಎ ತಹುಗೀಗು ಅಸ್ತು ಮೀಗೆ ತಹುಗೀಗುಗೆ ಮೌದುಮಾತೆ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಕರೆ ಎ ಸರ್ಕ ಸಾಫೆನ್ ಕೊರ ಎ ನಮೆ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ವರ ಬೊಡ ರೈಶ್ ನಶೀದ ಹಾದುಕೊಳು ಮಿಯೋಗತ ಹುರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ವರ ಬೊಡ ವಜನ್ ಪ್ರವಿಜ್ಜೆ ಅವನ್ ವರ ಫಾವೆಸೆಜ್ಜೆ ಮೇದು ತಿ ವರ ಫಾವೆರೆ ಅಬರೆ ರೈಶ್ ಹಾದುಕೊಳು ರಗಳಕ එහෙම මිහාර මේ පොලිස්සා එපිසරක බක්කු කුරුමුගේ විශ්වමගේ බෙන්ගුළුම්වත් කොමිටි ආදී මේ තහුගීගු හගීගතුක මිහාර දා මෙම්බරේ ගේ එපිසරගේ මවදුමාත කෙපෙතෝ මේ අවුන් දෙකේ ගතුක රාජ්‍යක රයිතුන
වර මුහිම වාන මේ MDP ගේ ආසක MDP ගේ member උන වර මුහිම වාන මිතහොගි තින් අමුන් දාවරා මේක කුරියරු දීපුර වර අවුන්නමස් මේ දිබේ අහම මීවේ වරුගේ මවදුමාත්ව කොමිටි ගෝති නෝනේ කොමිටි ඉතර මේ මවදුමාත්ව උතුමට්ටක කොංකම පුරාණ දාවුන් දෙකේ ගොතුගා මේ තහොගේගු මිෆාර අවුන්මෙන්න රංගලන් හිංගි මේ තහොගේගු අවුන්මෙන්න රංගල කාමයාබ කාමයේ දෙවි රංගල හගීගතුග මිකන් හිංගි බරාතේ නොකොදිච්චිය අනකාස් අවුන්ම තකුරාර කරමු මේන වාහක අවුන්ම බිරේවස් තකුරාර කරන් ජේනේ මේ රාජ්‍ය අතනවා හිසාබ කයිතාලා එයම අවුන්මගේ වරබොඩු සිම්මායේ MDP ගේ වරබොඩු සිම්මායෙන් MDP මේද රාජ්‍යයක මුගුදුග මෙවති කොම්ම ගොතේ බීස රාජ්‍යයක වෙලකමුග වෙස්මති MDP ගේ රයිසු ජුමහුරියාගේ බොන්නවි අද අවුන්මගේ රයිතුංග බච්චීසේ මේ දඬිවල අවුන්මෙන් විරාජ් සජාන කුරුමට්ටක එම්මෙ බොඩු මුහිම මසක්කතෙන් අමදීගතුන් කුරවේන බයිකි MDP එයම අවුන් ගබෝ කුරාගතුග අවුන්මගේ පාටිගේ තෙරේගවස් ඒ බොහුරි ආවුන් මෙම්බරුන්ගේ තෙරේගවස් ඉන්නවනු ජෝම අන්තනවස් කංකම්ගේ තෙරේග ඒ හුරියාකම දුකදා අවුන් ගබෝ කුරාගතුග අවුන්මගේ MDP අදුන් එක්කොංග බොනකුන්නේ අවුන් ලීඩර්ෂිප් අබ්ස් අද MDP ගේ සරකාරගති බි වසීරුන් සරකාරග සවුන් ගෝවාදම් බේනෝ මේවර මා බොඩ ගාතුන් MDP ගේ ආ මෙම්බරුන් ඇකිග අසෙක් කුරම් වෙච්ච අවුන් මා කාරින් අසෙක් කුරම් වෙච්ච අවුන් මේ ආ මෙම්බරුන් අද්දවා වෙච්ච අවුන් මෙන්න එකේ ආ මෙම්බරුන් එබතිබි මේ රාජ්‍ය බදකුර මසෙක් කුර ආ මෙම්බරුන් MDP ගේ අගීජි ෆහොර්වෙරේ මෙම්බරුන් එබතිබි හැම මිහාරුස් ගුඩි වෙස්මද එන්නම අවුන් මෙන්න එබෙපුණ දේතිරේක ඔයි කුළු මෙවනි වර බොඩ හීනරව සෞතක නැතිනු ಸರ್ಕಾರ ಹವಾದುವಾ ಇರುಗ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆಗ MDP ಗೆ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅಧಿಹಾಸಕ MDP ಗೆ ಮಸೆಕುರ ಮುಹಿಮ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುಣಿಮ ವಾಗುತಕಿ ए सरकार को मसेकत कुरम पार्टी कंदतक हीनर कम अबदु साथ ए नवे साउंड में इतुरु हिब्बरे दा मी वागोतो मुली पार्टी एक्को मे नकुन्नचे అవున్ में दिमाग में एम्मे उदगु मी हुरुलतिर दंडवलुग पार्टी के आ मेंबर అవున్ में एकी एक्को तिबेवेने मक कंगन कुरंगे हमास कोंगे मेद అవున్ में मी तिबी అవున్ में गो 16वन ಒಪ್ಪಂದು ಸನ್ನೇರುವ అవుನ್ में ದೇವನು ತಂಗ అవుನ್ में ಬದಾದೆಂಚೆ అవుನ್ में राज्य वरन हेव बोडु बदलते गिनविच ए बदलते तेरेगे एम्मे कुरी सबग एम्मे कुरी गोन्ने बेफलकी అవున్ में पार्टी रईस मोहम्मद रशीद मेद एमनफान मिहार ओन्नवी कोंता 16 फुरुंगिरुगा मी राज्य मे पोट निद्मे कुरेबि मी पार्टी गे एम्मे इस वेरिया అవున్ में मी पार्टी गे रईस అవున్ में गिना गुण हिदमेत्तगे అవున్ में अबुवसन कुरेवरग बोडु हिदम अबु अदानु कुरेवरग बोडु हिदमेत्तगे कुरेबि అవున్ में रईस मेद ओन्नवी पुराने हंगुराम कुरम जर्मन मेद అవున్ में नगे एमनफान हरकुलुगे हादत रवलकन इंगुनस बल्दवा एमनफान अमासवेंगे दी हमदागा एमनफान 16 गडी एनेति किरिया किरिया सजामे එහෙම అవున్ में මේ දෙවුණු හිසාබෙන් අද అవుன் में කරගල එන්නු అవుன் में පාටි ගාව මෙම්බර් විස්නා වඩන්නවා అవుன் में ඇකීගේ එකී එක දෙච්චක තෙදුවේ అవుன் में වෙරකන් දිබේ කොම්මේ පහරපු බෑවර කන්තත්ත බේරවති බේක පුරේ అవుன் में ඉදකොළ ෆරාත් ගෙන්න ගොඩ అవుன் में දෙතරේක දක්කම ගෙදා නේග්ගානි වාහකේකී තීනි වාහ ගබුසුල් කරවා මේද සල්ුගේ දාහිරා ස්කුලාකින් බෝලේ බයන්නේ ඒක එන්නු බිහාර అవుன் में දාප सरकारुන් දාප පිදුග ඔය HFS බයා නොදා හැම ගුලාගෙන් බයන්නේ මුලේ රාජ්‍යදනි තකයර అవును ආදයක ගෝවාද MDP ගාව මෙම්බර් උන්නා අද කවුන්සිල් තක මොයිවති MDP ගේ කවුන්සිලර් උන්නා ඒ මලීග නුජිහේ බල්දවාරේ ඒ බිදු කොයින්ගෙච්ච බල්දවාරේ बड़ा बड़ा शुक्रिया अहमद बागुत एब हमवे ආ අවුන් මිනිමයින් අවුන් දන්නවාද බේනු ආව මෙම්බර් උන්නා දිවේ රයිතුන රංගල බල්දවා සාෆ්කෝ බල්දවා බල්දවා අවුන් මේ මිදියා ඉන්තිහාප කුරුමත්යාගේ දෙහා සේරවනා සෝරි දෙහා සේරනෝර කුරුමත්යාගේ මුළුරුක අප හුරිහා රහෙගේ තාල පිළිතකුම් පාර කොමුන්තිය එප්පුරුම් අෆ්‍රාසිය මරාදි අවුන් මෙන්නේ බල්දවා මේ කොම් වාහකෙත්තෝ එකංකම් හුකුමට්ටක අවුන් මේ කුරුමුදා මසක්කත මුරසලම් ගදනි අවුන් නිම්මාද කුරුස් දන්නවාද බේනු මේ हायके कमिटी तिकुरबा मसक्कत फफरो शुकुर दन्नव ए कमिटी के तिबे बेफुल ए कुरबने मियद वरन अब्बोड मसक्कत इराफ कुरबिया ए कमिटी के मिन्न मसक्कत औन आ मेंबरना कोम्मे दुआ कुस कोम्मे हफ्ता कुस मी गवर्नमेंट हो के जरिया औन में दानी जवाब दिबेमु औन में के विष्णु मंग औन में फ्रेंड इच्छे का पूरा बोड़ा मी हगीगी मौजू माता उन साफ शुक्रिया चेयरपर्सन औन दे फुर्सत तक बड़ा बड़ा शुक्रिया इस दर मेंबर और मिहार में फुर्सत और उंगूफार दायरा के राइट मजलिस मेंबर आदि दायरा रईस मोहम्मद वाहिद शुक्रिया चया इमे फुर्तमस पार्टी के 16 आहारी तुहा गुಳಿಗೆ डिपिंग हिंगा एमगे मराव फकमच्चाति विदाळवी कंकं वरा रंगलो कंतते कमग फाह कोल्लं ए गोतुं आसकोन फाह कोल्लं अळगुन्में मिहन दक्का वाहकतक पुरे बोडा अबदुस मी पार्टी फेदी मी पार्टी कुरियरा मी पार्टी देमी ओती मी पार्टी के आ मेंबर उन्ना मी पार्टी या उन्ना बदहि गुळमुं अति आ मेंबरुं
hinga ni party ge siyasi harakat em algun men mi covid ge fura banda fahu aigatuga am member unna wara bodu durukamen ufedi fam yoti bawr sop taka hai ege hiinarukan algun men nimigen dia do ko council intikhabun be swara boda purimati vi algun men radha daturu nukurevi algun men ge evun taka redi taka kamati jalsa taka echenu baby ekam ge hiyani war boda elegen dia ema ahari duwaha guligen alun badun aamu memberunge adu hassakun essevuma partinti visnaviti awundama wara ufaveri war rangalu kamekam bala ganna adiya ekiga nimidya council intikhabu ga haigatuga muli rajye emme egina candidate emme gina councilorun intikhabi komme gotevi MDP e councilorunna ekiga rasmi ko partying efaratto gori kambodun taka adi efarattakun council ta hingew mattaka ರೈತನ ಖಿದ್ಮತ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಅವುಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫರಾತು ಬೆದವೆನೆ ಹಿತರಿ ಕಮ ಮೇಕಂ ಕಮ ಬೇಗತು ಮಶವರಾ ಹೆಂಗೋ ವರ ಮುಹಿಂ ಕಮ ಕಮ ಗಾಲನ್ ಸ್ಟಾಪು ಕುರಂತ ಜುಮ್ದಕೋ ಚೇಯಾತಿ ವಿದಾಳು ದೇವಿ ಕಂಕಮ ಹಾವಾಳುಗೆ ಸ್ವರ ಫುರಿಮೆ ತಾಯಿದ ಕುರಾವಾದ ರೈಸ್ ನಶೀದುಗೆ ಮಸ್ಸದ ಚೇಯಾ ಫನ್ಸಾಸ್ ತುವಸ್ ವೆಗೆ ಮಿತಿಯೈ ದೆನ್ ಮೇಹಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ಫರಾತು ರೈತ ಮಧ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಮಸಕತ್ತಕ ಚಿ ರಂಗಳ ದಾಖಮ ವಿದಾಳು ಜದ ರೈಸ್ ನಶೀದುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಳಗು ವಾಕ್ ಬಿದಾಳವತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಿಯದ ಒಳಗುನ್ ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮನ ಫೆರುನು ಎಮನ್ ಫಾನುಗೆ ಫೋಟೋ ಫುಲಂಗ್ ಅಣಕಾವೆಸ್ ಅಶಿಗಂಡು ಗದಾಫೆರ ದಕುಣುತ ಚೆ ಅಳಗೊಂಡಂಗ ಹಮ್ಮ ಇಫ್ಸಾಸ್ ಬೆ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಕುಣೆ ಗೆ ಫುಂ ವಾಣ ಮಿಂಬರ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಕುಣೆ ramzuwa ege vena thada ekankan ihusaswe agun members gaga modisse jahadiya sagun members ihusas kurave ege enos muli rais ke muli hashikol torfada warang hiwaki warang azum warugada befulai adi ekamuga agun menna mifenna hamekani hashikanduga berfurun huri aniyata faseha vias manik faana eteri hatta lifonnaane aniyata kaade manik faana e govi gomuge sawbun libadan wana afsani aniya waga kankang hunnaane minwar walguna ihsas ve ya ekiga sawgun hama manik faana awa shifayakan ete halu agun dannawadan hama adives aluganden hin hamen che cheya rajyega mi higaddi wara bodu kame hamekani aadage farudakal hamada devigenen no bewladiki ala bomek gobbadage insanuntakan amazuko adi high security o faratakan amazuko ge mi devunu hamala miharu fansahaka duwas firu hagigatuga algunmen rajyakun e fennam wawaruge serious kamen e fennam wawaruge namakam e fennam ko mude adi ege fahumbe sanaka me hama fikkananda kala ituru ma biruveri kankan adi fennom medani tera haruge kuda kuda hujjai fottakallafa muudan ellalafa waran aniyawari ko maradafa acheya algonmen mi party ege gotuga rayituna khidme kuran nukumeti bay mi wagutaku algonmen kuraka nei mi rajyege rayitunge furanaage rakkaterika mi rajyege rayitunna amankan hoda denma kuranje masakatawaru muhim evves masakati mi wagutaku kuraka nei biledu darak member ahmad halim vidalu gotan istar cheya mikama guligen bevi press conference ega dawatuku bandar nabu mifada amanujun taka mifada jarima taka mifada aniyaveri amaltan hinga medweriwa warapodu sawbakan harukashi dini fikuru wati adi khassako mihunge boluga mihun dinum beru kuruma kufuruge wagut eba hamave ingeta kufuruge nang eloma aluwage mihunate hamalata ekam madukuru mattaka midenne mihun gatulu kurun lehudda kurun huttu mattaka aushedi bila behegotum besama khande eligen secula bide kiyama khande eligen dogu ingeto e bilu kiyavesnuda algondan hama ti mi by council takum bayanuga soekuri by councilorun gula february algun kar idalo fe timanna menna gadi bilu kiyenu leve kiyala fatimanna මිහරු ගබෝද කුරම යකුනතේ ගෝස්වාහ රාජ්‍යක වර බොඩති අවුන් මෙ සිංගේතෝ අබදු හම දීන ඉල්මරන වාහ දක්කන ගේතෝ රාජ්‍යක තිබෙ මිදෙන්නේවි වර ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ඉල්මරන වාහ දක්කන ගේතෝ හම තිබෙෆුන සඩුවේ ෆෝ උන්නානේ ෂේ ඉදුරිස්ම කාද වර සීනිය වර තජ්රුබාකාර වරන් අරුබේබේ ෆුලොන් ඉම්දා බයි කුකුන් එබ හොට්ටේ මේක එනු මාබුඩු කමෙන් නැති අනක එහෙ නෝනස් මජ්ලිහුන්ගස් මජ්ලිහුක බිලෙ රෝල්බා ගොතා මජ්ලිහුන් ඒ අදි පිලෙන් අන්නේරු ගොන්න ගොන් ඒ ගාවනක වාගෙන් මුකම eyan aamunnan huluwadagen comment hodagen islahutaka ekiga faskura mi huriha maruhadaen oikkota tibba engi tibbe hama kande eligen doga makara hilatun mi kamve situru fitunekan hadan kura masek kawunama uvveri kuran algondu hama adive situra dandawan algon men
ekan rayituna saaf kod dinamuga MDP ge gawme majliha adi MDP nispewa huriha farahtakun algun mase kore bache algun menna deterega boda abadu shukriya ingeta wagut hamave wahid abadwes mi ilzam alwamun ai abadwes ilzam alwamun ai ennames algun mennaka shakken noheka algun menga agida detere algun menga iman kama deterege ehma algun men komme member ko samilla nafsa algun men vistada nagal algun men mitibi haggu gotuga mitibi rangalu masake algun me kurani algun men foruigen tibe bodati nuba ehen agenda ge evs kame kura be non algun men kuri masakatega natija mehar unnani 16 haru wiruga rayituna fennan unnani ehma hama algun sa ingeta algun hem ade wara boda shukriya alun mihar mi fursat arwani timarfuri daira rais Anwar Ibrahim Anwar शुक्रिया Annani Saya ada nih ya Amar. Rangal Ehem beflok kadde. Anwar kurigendawa adu ive ad kurigendawa Ade. Habis Jun ni parti ke ahli itu saya habis Jun ga parti kerja apa balar. Oke kita ngarani algon me dilai bahung ane ni wana aharu kiamun dair ba kiani kudiya monna aharu ei wana aharu kama fure aharu no kiani ufandostes adi anniversary kevis evotak kiya ulani me algon da faha kurveni dihas faha kun dihas ekadiha ni 16 haru furuniye den satara wana ahari duhe annani ehnomis algondu me intizam committee tawgas dika niwa karadakkade mi midia haru algon men mi faha kure anada wana ahari den la so ahari duhe na Amar around fursat arwana internet masala rangal kolmeto ballava Amar ti vidalum gendawani wara muhim wahakte kaunda inge ehme around miwagut ehem beflaka fursat arwa fahun annana Amar internet masala rangal kolda deveto ale ballava debba around me hamni fursat arwani maafan utur dairage majlis member adi party ge spokesperson Imtiaz Fahmi shukriya chairperson Anika West Gaumi Majlis adi kuriyangoti party ge ahari duwas kama wathive algon men party ge faratun mi dati covid ge mi halatuga wes harakatake hinguma rawamun gendawa thive algon upakuram adi gaumi majli habes mihar party ge etereng intizam ta hamajassam rawamun gendawa goittaw komis malumat miharus deva fawathive ei warangalu ben terikame gotu galon fahapura adiwes gaumi majli huge ehem memberun nabes fahapura kankam komis member ka intizam ta hamajassa bebe furna committee hissa kurebumu ituru furi hamakame libigen daane kamalon gabul kora amugotega party ga hari duha ki warang ufaveri duha ka wegen dani dan jeheni wesme ei party mi standwa kankam furi hamamunda le bodukamun algon members mi party ge hari duha ki ufaveri duhe gotuka wan jeheni ehen namaves chairperson algon hama faha kollam beenumve algon ben party yang aharu furevunda iruga miki ufalegga ennu miharu mitibi ki hama gaamos party ga amu memberun tibi warab bodu hitamaiga ei party ge rais Muhammad Nasheed avahar kolluma edin hamalage manikfano adiveseyoti hama veenuga hama peinga hama gada bodu peinga eonnebi ingeto manikfano tweet ek korabba rayitunna hibbaru gadakamu nerubagme sehem basfule vidaluwiye kamako eonnawani hama veenuga hama gadafada veenuga heri hama hashpoluga hama ro faruta etere oi gotebbe salgon men kannege ingeto ehem wima algon mikan handana attala genwan
mikan algon me ahari duahuga wes eba ramzu podden jehene algon me ehin harakaatan hingamu da iruga wes party ge mustaqbala kankama meduga umbidu take demun dia nama wes algon me ramzu podden jehene rais muhammad nashida mi party ge ma thamang edin hamala e ramzu poddeven jehene mi unsolved case unsolved adi solve nuwe iyeto algon me hinhama jihilagen nutibeven ehmi mikan ramzu poddevene kommebes minbarek mi ahari duas faha korum darugas algon men intizam kun hamaja sanje hena kan algon deke de algon war boda hama shukur dannawan me haige committee algon men ge gawmi majli ha anika bes ama brief kodde bi kamatta kai be phone promo mun hafta ge terega ekore bonu masekatu ge nat komebes minbarge brief in de bi kamatta kai